Tala Fou o se whapoponga o tala mai Ausetalia le radio Samoa. Wa toi tau fia mai lava le pale mia o Ausetalia mai le ioina o le toi whaawa o le whaingadwenga mai le fale po le work from home a waia ta ua le atu uia i le whaitaria a pisinisi i le whaingai au pito sina na tala whea ngai mo la tou. Whai mai le pale mia mana o miona tu le whaitaria i pisinisi la tu te whai ai le whai unga fua i lunga o le saunga le mu o tangata whaingadwenga ia maonisi fo i tangata e ono le mawhai ono whaingadwenga mai le fale. O le whaia fo i o se whai unga e whaingadwenga mai le fale o le ale au ngā lea mō pisinisi e peo fale o loa ma fale ainga mai le lei ei ona tu le whaitaria le pisinisi ia e whaina la tau whai unga e tala whea ngai ma la tau. Wa fuona to e wala wina e nisi le whaatino tūlanga ia e pei o le whaia o tari fufonga ma le whaingadwenga mai le whale ona o le siti a peo le au whai o tangata a fia i le wha mai ma le flu ma ua toi titi lava fo i toi o i le taimi na te tele ai le wha mai ma whaatino ai ma vau i le atinu. Ua whaalau loi le vai o sonei le loia siria le steteo ni sa welese le pili whaataitai po le draft bill o le awa ai ai le whaafale pui ina o tangata iei ini mafutanga ma whaamaonia ni morianga e au fiai le pule tutu ma ono o le umi o ia whaasalanga i le fitu tausanga i le whale pui. O le suenga na whaia e se komite le parlemene wailoa ai wala ngā tatau na avea masolu tūla fono le tūlanga lea e ta ue le whaapretania coercive control o se tu ai ngā sāwanga e au fia ai winga e te ena isa o le tonga moisi ma tūlanga tuto tasi. E au fia ai ia whainga ni winga sāwā, winga mātanga whai whaamalosi, sāwanga wha le mawhauwhau ma tūlanga tautupe. O le te minei lao lo sa ili le maloni fina ngalo whaaria i lea pili, ma whai mai le loia sili o Mark Spearman o se mata upu le whaingo fie, mai au na soala upule ma le tutoa. E lua po o tau sa idia pele tamatiti se fulu tolu tau sanga ingo i Alex, a wadi putia mai lea so ua maua e se tasi o lea tunu. O mele pone lea li putia mai ei lea tala, o whaelua o po e lua taluai na matua i malosi e le malulu, ma le popolenga leo si o na ainga ma leo. Pei tai ua whaelua i lea so na maua atu i Spring Plains Road i Windham Vale, ma ua ave nei le wharamai mo le whaio siaki. Na muniwa ai e le te o le aforas fururua i le awaule le songa fua le vasa nei ma amata sa i dia mai ai. Wha mauria mai e leo lo manuia le talavou ma ua whaafatai a fo i le fisosoani a tangata lau tele i le sa i linga. O le pisinisi e whaangai o iei runga o penga ta wha ilangi e ingoa o le Red Bubble o whaatonuina nei e le whaamasinonga na ia toitotongi le vai ngā tupe e fitu se furu walu afe a ngai i le kengi e le Hells Angels o no le whaatawina o ai te maolo o whaailo ai le logo a le kengi. Whai mai le 9 News o le whaai unga le whaamasinonga o le whaalua ai le o whaia whaasanga i le company lea i te tonu o le toru tausanga. Na whaasala fo i mua e te tongi le lima afe mo le whaatawina o ai te maolo o maka i le whaailo o le Hells Angels i le lua afe se furu iwa. Sao lātou fina wane ua iei me ua suia i le teminei, ma ave sea, pe tai whai mai le whaamsinonga, e le o au ngā lea whainga. Ma le tala mulimuli, e toi titi miliona le au whai o tangata o lo resi tala le au unanga le Netflix, po o subscribers, o whai lo mai wanga i ese i le kuatalo na lua le nei o le tausanga. O lo na winga la e pei o na whae loa mai le ripoti e mawala lo atu leo whae lea nei lo le 2 miliona sa wheta ua ina i le taimi ua sola e ono a ngai ese ono onisi o mafua anga. E ui lai le tūlanga lea ua whae loa e le company e pei fo i ona ripoti ai penga ta whae langi o le ale tau mata le wha o popo 6 miliona o subscribers i le kuatalo na tolu le tausanga nei. Whai mai le ripoti o le Netflix na ia mawaina le 2 piliona o le tupe i tutono le kuata le nei, tusa le ua 1% ua siri ai na ilo le tupe na maua i le piliota lava le nei i le tausanga taluai. Tala ia le radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo i awauri, la mau fo i seisi wha poponga i le asoa tai au wha soifuia.